أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي تماشوان هجا خدای تعالی نصیب که ایشالله لگوره مذهب امام شافعی تشتی گروجی خراب بکن چندن چنه اما سر وناکه بشتغلن ربین بکن نصیب لگوره امام شافعی رحم الله لگوره اجتهاد و مذهبی ناکه تشتی گروجی خرا دکن و حکمه ابطال و بطال دکن یازده حب مسئله هنه اجیم از ایواناج وره یکو بجمیرم یک منفذ انسان دبیجن او منفذ فکری گو دواده تشتك تيك بلاخش إنسان جوه إنسانة شعب إنسانة بيبلا إنسانة دفي إنسانة أو كيناكي يعني ذكري ناكي ودبري ناكي لجورا عربي أم بيجن قد ورد تشتك تيك في لجورا إمام شافعي رحمه الله روجي خراتك ويا دواجي جيما جو إنسانك يعني دنافار روجي درابة ببيرك أخورة بحرمة أخورة يعني تيك في جيما لجورا إمام شافعي رحمه الله أف روجي هم خراد به هم جی شست روز جزای ناکجی موجوده گرکه وی کفارتی جی مجبوره گو او انسان بده یاد سیاجی استمناء بکه استمناء کرنا استمناء مثلا یا چاراجی وقتی گو بزانبون بوارشه و خوب بوارشیان دنی بکه لگوره امام شافعی رحم الله افجی روجی خرات کن ای تماشوان هجا و وقتی گو پیرکک دناوا روجی ده حیز ببه وقتی گو چو وقتی حیز ببه هنگانی روجیاوی بطال دبه او روجی گرک ایلا پیره او ببه یعنی قضا بکرن و وقتی گو پیرکک نفاس حالی پیره چه به لحوسا و سایرت بیجن دوی حالی دجی او پیرک روجیای ناکه خراد به وقتی گو پیرکک شخوره زاروک بینه یعنی زاروک بینه دنیای وقتی گو حامیله و دوغمه دکه لوی حالی دجی روجیای خراد به ویا بوقتك ولحساك بجيب دقاك بساعتك بجو إنسانك دين ببع عقلي وهندا بك وي روجي خراد به ويا إنسانك تمام روجي بخو ويا تريد بجن بايلمات بجن وقتك وكت وحشيش سريع شو دوي حالي دجي چدبه روجي خراد به يا يازدها جي جو إنسانك ارتداد بكش ديني إسلامي دري هنگاني روجي چدبه بطال بحكمي راد به تنوير القلوب نافي كتب ويوا لقورا فقه إمام شافعي رحمه الله يازده تشتنا روجيا إنسان خرات كن يك جوج منفذ فكري يعني جدوي خو بيفلا خو جوهي خو بشعبي خو وذكر ودبور خو ده تشتكي تيخه هندرو أو روجيا خرات كي يا دوا جيما شيء إنسانك حلالي يعني جو بيركا خورجي تيكه جيماي لازم جير الشست روج جزاء روجك جي قضاء لازم الجورا إمام شافعي استمناء الوقت جو بكا لازم جو روجيا خو إياده بكا وبزانبون خو فرشينه لازم جو أو إنسان روجيا خو إياده بكا وقت جو بيركك حيز نفاس ولغصة ويا زاروك كبين الدنيا دوا حالات دجي الجورا إمام شافعي رحمه الله أو روجي إياده لازم أو روجي دب قضاء ووقتك ولحساك دقائق ساعة يعني نه دقائق دقائق ساعاتك 10 ساعات إنسانك دين جيبه دوي حالي دجي جرت شو لازمه كو إنسان وي روجي ياخو قضاء بك وفيا تمام روجي يعني شخوت شوبه يعني عقلي خوندا كربه وبايلمش بوبه دوي درومه دجي دبجه إمام شافعي رحمه الله أو إنسان مطلقه و روجي مجبور قذابك وتمام روجي سرخوشي بسرخوشي يعني عراق وخواربه وإيشكي وخواربه بوي حاليجي أو روجي قذاد به مجبور إنسان بروجكي روجي أخو بينا جي ويا يازدها جي جو إنسانك ارتداد كش دين إسلامي دري قضي محافظة ربهم تشتكي ولو نصيبي منك أو جي روجي خراتك حكمينك إبتادك فينا يعني الجورا إمام شافعي رحمه الله أف يازده شيء روجيا إنسان خرات كين يكجي درزية تديت حكمة درزية وسروم يجي مثلا اختلاف هي الجورا إمام شافعي رحمه الله وقته جو نغضابه يعني نا إنسان لا شيء إنسان
تیر بکه و مثلا وک سرومه گوددنش بو انسان تیش حاله خو کتی طاقت قوتا اینما سرومه ددن تسر خو دینشت به دو حاله ده روجی خراب به ولكن وک اچا بجم تدید اغری کسجینه و یا اشته نخوشیه که این های وک نخوشیه که هي سر ویناکه گودرزیه که لی خنجویناش روجی خلانا جویجی روجی خلانا بل گوره امام شافعی اما گوره امام ابو حنیفه وقتی گودرزیه که تکولاشی انسان بقای نیست که کیج گو آوه که زرکی یعنی علاج که زرکی لاشی انسان بکن او روجی چد به بطال دبا جبو روجی یعنی مثلا عالم امام شافعی جی و امام ابو حنیفه جی تمام و هاد بجن بوقتی و انسانک ولو که انسان تیر بکه یعنی بسلیجی ولو که نبسلیجی به چه بجی وقتی گو درزیه که الخوخه لگوره علماء دبیجن گنال اجتهادی واناکه تبی برای مسلمانک ریا تقوی ترجیح بکه و چه بکه ممکن به وی روژه وقتی گو چو درزیل خوخص برای نخو و نخو لوی روژه وقتی گو پشتی رمضان وی روژه دیسا قضا بکه وی روژه جی بگره انشالله جیر دهاب خیر و فضیلت خدای تعالی و راضی برب مج اسلام